bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanye mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mutaga wo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatanu Kigarama 2025 aho ibiro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikomeje kugaba ibitero ku bice bigenzurwa na AFC mu rwego rwo kubyisubiza. Turaza kureba uko bihagaze, ni mu nyemerero yo ku murongo wa telefoni duhamagare uri kubikurikiranira hafi umunyamakuru Rafiki atubwira ibiri kugenda bibera ku mirongo imbere y'urugamba. Urugamba rukomeje kugenda rukomera kandi bikomeje kugenda biba bibi cyane, abaturage benshi bari guhunga bari kuva mu byabo nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Rafiki uraho neza? Muraho neza munyamakuru. Yego, mu makuru tumaze kwakira urugamba rurakomeye mu bice bikomeye bya centre herereye Kikatogota muri territoire ya Uvira, Kamanyora muri territoire ya Warungu birakomeye, ndetse kuri ubu ngubu biravugwa ko M23 AFC nayo iri kurasa muri groupement Itara Ruvungi muri territoire ya Uvira igenzurwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo dusangize bimeze gute ku misozi itandukanye kugeza ubu ngubu? Urakoze cyane. Navuga ko magingo ya ngaya n'ubundi haramutse nkuko haramutse ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi. Ni iminsi mu by'ukuri ikomeje kurangwa n'intambara ndetse mu by'ukuri n'urugamba navuga ko rutoroshye. Ku munsi w'ejo nibwo mu bice bigiye bitandukanye habonetse hagaragaye imodoka zijyanye abasirikare ba M23 berekezaga muri zo axe uwarugarutseho, haba muri axe ya Kamanyora mu nkengero za Kamanyora, ariko cyane Katogota, dore ko iyi Katogota ariyo yaberagamo imirwano neza ku kiraro gitandukanya iyi territoire. Tushobora kuvuga ko gitandukanya Ruvungi ndetse na Katogota. Iyi groupement nkuko warubivuzeho ya Itara Ruvungi ikaba iherereye n'ubundi muri chefferie y'Abafurero, akaba ari muri territoire ya Uvira nkuko warubikomojeho. Ni urugamba rutoroshye na gatoya, dore ko navuga ko rwatangiye mu masaha ya mu gitondo ahagana ku isa 11:15 niho isasu rya mbere ryari ritangiye kumvikana mu nkengero za Gatogota. Hanyuma M23 nayo nyuma yuko yari imaze iminsi iri gusheringwaho ibisasu biremereye cyane, ndetse benshi bagiye babibona, bagiye banabyumva ukuntu byagiye biraswa muri za Katogota, byagiye biraswa Kamanyora, byagiye biraswa ndetse hapfa n'abantu batari bakeya yemwe, ndetse abandi barasenyerwa, ibyabo birasenywa. Bivugwa ko ibi bisasu byaraswaga n'ingabo z'u Burundi, yemwe hari n'ibyaraswaga biri kurasirwa ku butaka bw'u Burundi bikwerekezwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ngo hari n'ibyaguye ku butaka bw'u Rwanda. So urabona ko rero urugamba ntabwo rworoshye muri iki gitondo, noneho rwafashe indi sura bwana munyamakuru, kuko noneho rwagaragayemo imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23, aho M23 irimo irasukuma bikomeye cyane koalisiyo igizwe n'ingabo z'Abarundi, FDLR ndetse n'ingabo za leta, bose hamwe barimo barasukumwa ku rwego rukomeye cyane, kuko mu kanya nibwo numvaga uwitwa General Amuri Yakutumba harimo ahamagarwa komanda ville cyangwa komanda des opérations. Uyu akaba yitwa General Chiviri. Uyu William Yakutumba akaba ari umwe mu bagenerali ba autoproclame cyangwa se bishyizeho mu mitwe ya wazarendo bakomeye. Akaba yavugaga ko ngo hari drone mu by'ukuri iyabo ya leta yaje kuyoba hanyuma irasa bikomeye cyane abasirikare bari ku musozi waho bita Rubarika. Ni hejuru, ni mu musozi, ni imisozi yunamiye iyi Ruvungi, ndetse ku munsi w'ejo akaba ariho yafashwe na AFC M23. Kugeza magingo ya rero nkuko bikomeje kugenda bivugwa, AFC M23 nayo noneho yatangiye gukoresha imbunda zayo ziremereye izerekeza ku birindiro bya koalisiyo, ari nako koalisiyo nayo irasa. Twavuga ko rero uru rugamba rwo muri iki gitondo ruramukanye imbaraga ziremereye ku mpande zombi, haba kuri AFC M23 ndetse na koalisiyo ya leta y'Kinshasa. Bwana munyamakuru, nakibaza nti imirwano izindutse iba mu bundi mu by'ukuri intego ya FARDC ni iyihe, intego ya M23 ni iyihe, bitandukanye n'ibimaze iminsi bigenda bivugwa ndetse n'ibisakara? Buri ruhande rugamije iki bwana Rafiki? Yes, birumvikana
neza ni ikibazo buri wese ashobora kwibaza, ariko wenda nk'umaze igihe kirekire akurikiranira hafi iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ashobora wenda kugira bimwe mu bisubizo yisubiza. Leta ya Kinshasa yo kugeza amagingo ya ngaya batekereza ko hari ibiganiro bishobora kuza kubaho, ndetse muzi ko hari amasezerano yasinywe ku munsi w'ejo, wenda turaza kuyakomozaho nayo. Bakavuga ko wenda bashaka icyifuzo cyabo kwigarurira uduce twose two AFC mu 23 yafashe, ngo ndetse bakatubakuramo ku nabi. Icyo ni kimwe. Ikindi bo bakavuga ko bakeneye wenda byibuze kuko byagaragaye mu byifuzo byabo ngo bashaka kugira ngo bazarire iminsi mikuru, ubwo iminsi mikuru ni Noheli n'Ubunani, ngo bazabirire mu mujyi wa Bukavu. Uyu ni umujyi, nicyo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko cyamaze kwigarurirwa na AFC mu 23. Mu byifuzo byabo rero bumva ko bakwigarurira ako gace, ari hanyuma ako gace noneho iyo Bukavu nubwo wenda iminsi mikuru yarangira bahigaruriye, ndetse byari mu byifuzo byabo, akaba ari nabyo byanatumye aribo bashoza intambara kuri AFC, kuri rahuriro rya AFC M23. Wenda tugaruke ku cyifuzo cya M23 byo birumvikana, bakunze kubigaragaza ko ndetse bo bagabwaho ibitero, ubundi bo aho bafashe baba bahafashe, ariko bakaza kugabwaho ibitero hanyuma bo bakirwanaho. Mu kwirwanaho kwabo rero mu matangazo yabo bakunze kugaragaza ko ibitero bibagabwaho baba bagomba kujya kubizimiriza cyangwa se kubikuraho, babyita ngo ni ugukuraho menace aho iri guturuka. Biragaragara ko rero AFC mu 23 mu byifuzo byayo ko ari ukwegezayo bariya bakomeze gusheringa mu bice bituwe n'abaturage, kuko ku munsi w'ejo muri axe ya Kaziba babigenje, dore ko hano muri Kaziba bari baharashe cyane, ndetse haje guhanurwa na drone ku munsi w'ejo. Biravuga ko rero AFC ishaka kugira ngo ibegezeyo byibuze wenda ibasukume, nibarenza wenda Ruvungi hanyuma bajye barasa mu zindi axe, ariko Katogota na Kamanyura bisigare birimo umutekano usesuye, dore ko ari bike n'ubundi byari bisanzwe bikontororwa na AFC mu 23. Hari ikindi cyifuzo natekereza ko AFC nayo yifuza, kuko urabona ko abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe cyangwa se imurenge bamaze igihe kirekire barahuye n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko ingabo z'u Burundi zabafungiye amazi n'umuriro, ntabwo bemerewe kujya mu masoko, ntabwo bemerewe guhaha, ntibava aho bari, umunyu kugeza amagingo ya warahenze, isabune nuko, amavuta nuko. Ni ikibazo gikomeye kuko bafungiwe amayira menshi yo kuba bajya mu masoko, haba muri Uvira ndetse na za Baraka n'ahandi. AFC rero ishobora nayo gushaka kuvanaho izo mbogamizi zituma aba baturage batabona ubwinyagamburiro. Urumva ko byaba ari byiza ku ruhande rwa AFC mu 23 iramutse ifunguriye amayira aba baturage, yemwe byaba ngombwa ni Uvira akaba ariyo iberamo coordination cyangwa imyiteguro cyangwa guhuza ibikorwa kose mu kugaba ibitero, baramutse bayifashe byaba ari byiza cyane ku baturage bo mu bice byose, baba abari mu ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo bigaragara ko nta mutekano bagira bwana munyamakuru, kuko nko muri Uvira haraye hishwa abantu, nabo bakeneye umutekano nk'uwo abandi bafite. Urumva ko rero byaba ari ibyifuzo biri ku baturage ndetse no kuri AFC mu 23 baramutse bafashe kibaya cyose cya Rusizi ndetse n'umujyi wa Uvira. Bwana Rafiki, ku munsi w'ejo nabonaga mu bice byegereye Kamanyura bigaragara ko hari ikigo cy'ishuri kibasiwe bikomeye. Ubu kugeza ubu ubuzima bwongeye kugaruka, amashuri arakomeza gukora cyane, ubundi ibikorwa byose zahise bihagarara kuva ejo kugeza ubu. Bihagaze gute muri societe civile? navuga ko kugeza amagingo ya nta kwemeza ko ibintu byamaze gusubira mu buryo, cyane cyane ko AFC ari byo iri gukora ibegezayo. Gusa ibiturika birumvikana ntabwo birajya kure, biracyumvikana n'ubundi biturika. Urumva rero ntabwo abana nk'amashuri nk'ari amashuri yagiye yibasirwa muri Asia za Kamanyora, ntabwo twavuga ko ibintu byamaze gusubira mu buryo. Gusa wenda twavuga ko nibiramuka bigenze nk'uko turi kubona urugamba ruri kwerekera, tukabona urugamba ruri kwerekera muri Ruvungi, tukabona Ruvungi ariho abaturage baramutse bahunga, twavuga ko rero biri buze kuba byiza cyane ku baturage ba Katogota ndetse na Kamanyora, bakaza kumva ko ya menace yari ihari yamaze kuba ivanwa aho ngaho ni mu ruhande rumwe rwa hariya Kamanyora. Gusa
hari akandi gace nako kagaragaye aho ikitwa Wazalendo zibasiye abana b'abanyeshuri, akaba ari muri teritwari ya Kabare ahitwa Mudaka. Baza kwinjira mu kigo cy'ishuri ndetse baranarasa bakomeretsa n'abanyeshuri. Aho ngaho ibi byasubiye mu buryo kuko izo nyeshyamba zari zagabije igitero aho ngaho zakubiswe inshuro n'abasirikare ba FCM 23 bahise batabara vuba. Gusa ibibazo byari byamaze kuba birumvikana byo byari byabaye, babasubije mu mashyamba n'ubundi bari bateye baturukamo. Gusa ngo benshi ntabwo bigeze bahava, urumva byumvikane ko bahasize ubuzima. So bigaragara ko rero ho nk'uko amakuru aturuka hariya Mudaka tubwira ko haramutse neza ngo ndetse n'abana bashobora kuba basubiye ku ishuri. Gusa muri izo access zirimo za Nyamugigima zumvikana, navuga ko kugeza ubu ngubu nta batarajya ku ishuri, ibintu ntabwo biragenda neza kuko hangiritse byinshi baramunyamakuru. Yego, ku musozi wahitwa Ngomo uri mu isantere ya Kamanyora, ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hasakara amasanamu cyangwa se amashusho agaragaza hari umunara wa Vodacom hagenda hazamuka umwotsi. Mu by'ukuri uyu musozi wa Ngomo, Bwana Rafiki, nk'umuntu uzi ibyo bice, waba usobanuye iki ku wabagenzura ahangaha muri iyi mirwano ikomeje kugenda iba? Birumvikana umusozi wa Ngomo ni umusozi uri strategique mu buryo kubera ko witegeye mbere cyo witegeye ibihugu bigeze kuri bibiri, witegeye Cibitoki mu Burundi, ukaba ndetse unitegeye igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana aho bita za Bugarama, akaba ari axe iri strategique ku ruhande rwa FCM 23 kugeza amagingo ayangaya ikihakontorora. Angaha rero impamvu bari bahibasiye bivugwa ko hari imbunda ya FCM 23 yari iri kuharasira, nayo yari iri gusheringa muri axe ya za Gatogota hirya ku kiraro. Hanyuma nabo baza kwitangira gukenera kuyiringa bari mu Burundi, baza gukunda kuhanaga ibisasu byinshi. Gusa hari n'abantu bari kujya bagenda bazuminga bavuga ko ngo hari imbunda. Nabo ni bamwe mu baba baratumye Uburundi bukomeza kuharasa cyane buhibanda kuko bumvaga ko iyi mbunda yari yabazengereje mu kibaya cya Rusizi. Akaba ariyo mpamvu rero hariya ku musozi wa Ngomo bawurashe cyane ku rwego rukomeye. Gusa muri iki gitondo twavuga ko batongeye kuharasa kuko AFC isa nkaho yamaze kubasunika, ubu ngubu bakaba batakiharasa keretse baramutse bongeye kuharasa baturutse Burundi. Gusa ni umusozi kugeza amagingo ayangaya ugifite agaciro gakomeye cyane kuri FCM 23, ariko bivugwa ko kuba hararashwe cyane ngo nuko iyo mbunda yari yarashe ndetse iza kurasa umwe mu basirikare bitangaza ko ari abasirikare b'u Burundi bakomeye. Ni umusirikare ngo ufite ipeti rya generali, uyu nguyu akaba yitwa ngo Regis Ingabire, uyu mu ofisi ukomeye witwa Ingabire Regis. Uyu nguyu rero ngo akavuka ku mutumba wa Birohe muri ville ya Gitega, yego ni murwa mukuru. Uyu nguyu rero biravuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari we wari uyoboye ibitero, hanyuma imbunda yari iri ahangaha Ngomo irarasa, hanyuma igisasu cyavuye kiramurasa. Uburakari buba bwinshi rero, bumva ko uriya musozi bashaka kuwurasa cyane. Iyo yabaye ni zimwe mu mpamvu zatumye Ngomo yibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Bwana Rafiki, ku munsi w'ejo amakuru yasakaraga ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko hari ibisasu byaguye i Burundi. Ese mu by'ukuri kuba hari ibisasu byaguye i Burundi, M23 bari kwataka u Burundi cyangwa byaba harabayemo kwibeshya kugira ngo ibisasu bigwe ku butaka bw'u Burundi? Nekereza ko birashoboka cyane kuko u Burundi kuva ku munsi w'ejo bundi nibwo bari kurasira iwabo, bakarasira iwabo, barangiza bakarasa ibisasu bikagwa muri Kongo. Icyo ngicyo cyarabaye, birazwi neza cyane yuko ariko byagenze. Ikindi nshobora kuvuga, abarundi barasiraga iwabo ndetse bikavugwa ko hari n'ibisasu byagiye bigwa mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bavuga ko wenda byaba byarabaye ngombwa yuko nubwo AFC ntacyo iravugaho, yemwe na leta y'u Burundi tukaba tutarabona Gaspari baratuzagira icyo atangaza ku bijyanye niba koko iwabo hari ibisasu byahaguye ndetse bikagira abo bikomeretsa. Gusa navuga ko AFC nayo yaba yararashe ahari guturuka nabo amasasu,
ikarwanya nayo ikarasayo ivuga ko nayo irimo irwanaho cyane cyane ko bari bayizonze bayirasira mu gihugu cy'Uburundi. So kugeza amagingo ya sinzi niba wenda hari icyo leta y'u Burundi yari yabivugaho, gusa M23 yo yatanze itangazo ivuga ko mwitari bukomeze kwihanganira ibitero by'u Burundi Uburundi buri kugaba kuri AFC, kandi batari kubikorera ku butaka bw'u Burundi. Bari kurasa baherereye mu gace ko bita Rugombo, bari kurasa muri Kamanyola. So urumva ko rero AFC nayo iramutse bavuze ko yabarasheho nibo baba barayitangiye. Ngiye wenda nta byinshi nabivugaho, cyane cyane ko Burundi ntacyo burabitangazaho bwana munyamakuru. Bwana Rafiki, hari andi makuru ngira ngo niba hari icyo waba yazuye bitubwireho. Mu minsi yashize twabonye raporo zigaragaza ko hari indege z'igisirikare cy'Ububiligi ziri kurandinga i Bujumbura, ndetse bigaragara ko Burundi bwamaze gutanga landing permission ndetse na airspace flying. Mu by'ukuri ndagira ngo utubwire ukuboko k'Ububiligi muri ibi bikorwa biri kubera muri Sud Kivu nukuhe, niba guhari niba kutanahari nabyo bitubwire. So ukuboko k'Ububiligi kurahari bwana munyamakuru, ndetse kunini cyane. Twavuga ko ari Ububiligi ari bo maître de combat cyangwa se ari bo batware b'urugamba, kuko nibo bacapye plani, ndetse hari n'umuvandimwe uherereye hariya imboni yanjye iherereye Kitoki yambwiye ko mu bari kurasa izo mbunda zirebereye, ndetse bakoresha n'ikoranabuhanga rya drone ziba zihaguruka i Bujumbura, ngo aba ari abazungu b'Ababiligi. So Ububiligi bwo ukuboko kwabwo mu rugamba ni mu by'ukuri gukomeza kuryanisha ibihugu byo mu karere, dore ko bamaze mu by'ukuri kubona ko n'ubundi byaragaragaye ubwo batabiraga nk'igihugu cy'u Rwanda kenshi cyane ibihano, bavuga ko u Rwanda rufasha AFC mu 23, ibintu u Rwanda rwakunze guhakana cyane, rwo rukavuga ko rurinda imipaka cyangwa se rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka cyangwa se ku mbibi z'igihugu cyabo. Hanyuma wenda icyo dushobora kuvuga ku Bubiligi, ni Ububiligi bushaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kurwana, kuko babonye uru rugamba basa nkaho barutsinzwemo, aribo bakabaye abahuza, ariko bakaba bari kubona ko Ububiligi busa nkaho bwatawe ku ruhande, butigeze ndetse bunavuga. Bugashaka rero kugira ngo bugaragare mu buryo buri indirect ku ruhande rumwe, hanyuma wenda barebe niba bashobora gutsinda cyangwa no gutsinsura AFC mu 23. Ibintu byabananiye cyane ku rwego rudasanzwe, n'ubu ngubu bikaba bigaragara ko byabananiye. So Ababiligi rero bari muri uru rugamba ku buryo butaziguye, abantu babyumve neza. Baraje, bari muri Kongo, bari mu Burundi, barategura buri kimwe cyose, ndetse bivugwa ko haje n'abasirikare benshi batari munsi y'abasirikare 400 bageze aho bita muri Kindu muri Maniema, nabo ngo barimo baratoza cyane ingabo za FARDC zishobora ngo kuzarinda penetration ya AFC ishobora kwinjira muri axe ya Kalemi. Vuga bati bagiye babakura mu bice bigiye bitandukanye, baratoza ngo ni brigade iri speciale ngomba kuzarinda AFC ngo itarenga muri Kivu ikagera muri Katanga. So urumva ko Ububiligi buri mu rugamba, kandi mu by'ukuri bigaragarira buri wese, si ibintu wenda by'amabanga, n'ibigaragarira buri wese munyamakuru. Naho Blackwater yo yagiye ivugwa ndetse n'abandi banyacanshuro batandukanye, bo bihagaze gute kuri ibi biri kuba? So abangaba kugeza amagingo ya Blackwater, Black America barimo cyane cyane, ariko bakaba baherereye mu bice byo muri Walikale. Gusa hari andi makuru yavugaga ko hari abandi bacanshuro bakomoka mu gihugu cya Ukraine, y'abanya-Ukraine. Ni sosiyete imwe y'abacunga umutekano yaje muri Kongo, nayo mu by'ukuri ikaba irwana, ikaba ariyo ikoresha atirari muri territoire ya Walikale, ndetse no kugurutsa za drone n'ibindi, nabo bariyo. Ariko kandi bikavuga ko hari n'ibindi bihugu n'abandi baturage bo mu bihugu bya Afrika, ndetse higeze hakomozwaho ko hari abasirikare bashobora kuba baraturutse muri Malawi ndetse no muri Senegal, nabyo byaravuzwe, bari babacanshuro kugeza amagingo y'angaba bakira ahangaha. Urabona ko rero abenshi muri abo ngabo twavuga babacanshuro bo, uretse Ababiligi n'abandi, bo baba bari muri axe ya Shabunda na axe ya Walikale. Ahangaha muri Uvira ho werekera i Burundi, hari Ababiligi ndetse n'ingabo za FARDC yemwe n'Abarundi n'imitwe yose ya Wazalendo ndetse n'interahamwe. Yego, abaturage bahunga mu mashusho namaze kuronka biragaragara ko bakomeje kugenda bava mu byabo ku bwinshi,
se mu by'ukuri kugeza ubu abahunga benshi n'abari guturuka mu bice kuko ndabona bamwe bagenda bigaragara ko batazi niyo bari kujya muri iki gitondo cya kare kare yuko situwasiyo ihagaze abaturage barimo barahunga ku bwinshi n'abaturage bo muri Ruvungi nibo bari guhunga kugeza ubu kuko Kamanyura Katogota ubungubu twavuga ko nubwo ibisasu bishobora kuza bikahava bo bamaze gusa nkaho babona agahenge gatoya kubera ko ibisasu ubungubu twavuga ko wenda byagwa Gatogota ariko Kamanyura wenda keretse biramutse biturutse i Burundi kubera ko AFC rero irimo irabatsaho umuriro ishaka kwigarurira Ruvungi kandi ikaba bivugwa ko abambere b'inkwakuzi bamaze kuhakandagira ubu navuga ko AFC abaturage bo muri kubona barimo bahunga nabari kuva Ruvungi bajya mu gace aho bita Bwegera abandi bajya aho bita za Rubirizi nuvuga ni umuhanda umwe werekera mu mujyi wa Uvira nuvuga ngo barimo barahunga berekera muri Uvira niko bihagaze kugeza ubu ngubu muri Uvira ho ni ituze se cyangwa naho bashobora kuhanyura by'igihe gito bakomeza Uvira kugeza ubu ntabwo twavuga ko ngo ni iby'ituze yego haracyari ibirometero kuva Ruvungi kugera Uvira ni ibirometero 62 kuva uvuye Ruvungi byumvikane ko uri kugenda mu modoka ushobora gukoresha isaha imwe n'iminota 40 udutse Ruvungi aho ngaho abaturage bari kuva bahunga urumva ko rero naho mu birometero 62 ntabwo bavuga ko ari ahantu kure cyane ku muvuduko twagiye tubona waba abasore ba Makenga bakunze kugaragaza baravuduka cyane iyo byabaye ngombwa kandi hari ikintu inaha dukunze kwita ngo umugongo haina haya yo koalisiyo ndavuga ririya huriro rya leta ya Kinshasa rimaze gukwereka umugongo nta resistance isigaye ubundi urabakombobora so bashobora kuza rero kwerekana umugongo cyangwa munsi y'ibirenge ubundi AFC nayo ikabagendaho idahagaze ugasanga Uvira nayo ntabwo yorohewe gusa biragoye cyane bitewe n'ingabo nyinshi zihari z'u Burundi kandi n'ibikoresho bafite biragoye kuba twavuga ko Uvira yashobora kwinjirwa ku bijyanye n'umutekano mu busanzwe bwo Uvira nta mutekano ubamo n'ubundi harahumvikana amasasu ari amasasu aterwa no kutumvikana ku mpande zombi ubwo hagati aho ndavuga kutumvikana kwa leta kw'abasirikare ba leta ya Kinshasa ndetse n'imitwe ya Wazalendo ariko bakunze gupfa cyane imisoro bavana muri uyu mujyi ndetse n'ingabo z'u Burundi rimwe na rimwe ugasanga nazo zirimo zirasubiranamo nabo nta kajagari gakomeye Uvira rero nta mutekano urimo Uvira n'ijoro haraye hapfuye umusirikare haraye hatoraguwe umurambo w'umusirikare wa FARDC wishwe akaba yatoraguwe muri aho bita Murongwe aho bita quartier Murongwe akaba ariho yatoraguwe urumva rero ahantu yicwa abasirikare hakicwa abasivile akaraswa amasasu umunsi ku wundi ntabwo abantu bavuga ko hatekanye ku buryo cy'abaturage barimo barahungira bizeye umutekano gusa ni kwa kundi kubura ko babigenza bakavuga bati basirika dupfe kugenda AFC nimara kugera muri Ruvungi turongera tugaruke dusubire mu byacu naho kuzindatsi kuri ubu ngubu ho haravugwa iki yaba muri Nord Kivu se cyasa handi mu yandi makuru ufite so twavuga ko mu zindi axe kugeza amagingo aya ngaho nta bidasanzwe birimo nk'uko amakuru yaramutse atubwira no gusa aho bita Rubarika mu misozi ya Rubarika aho ni hejuru cyane ukomeza werekera Rurambo ujya muri Kivu ujya cyane cyane werekera Iminembwe cyangwa se Imurenge byaterwa nk'uko wahita navuga ko AFC naho irimo irashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo irebe niba ishobora gufungura ariya mayira ava Bukavu yerekera Minembwe cyaba ari ikintu kiza nacyo ariko kandi ari nako kujya gukapa imisozi miremire yo muri Haut Plateau ngo barebe niba bashobora kuhavana umwanzi uhaherereye so navuga ko rero ku zindi axe haba muri Masisi haba muri Rucuru nta kidasanzwe kiri kuba kamera z'abanyamakuru kamera z'imboni zose ziri muri Kivu y'Amajyepfo hagize igihinduka n'ubundi abakunzi bacu bashobora kubimenya Yego Bwana Rafiki reka tugushimire cyane ku mwanya ufashe ukatugezaho ibiri kugenda biba ndetse nuko umutekano uhagaze ukaduha ishusho rusange murakoze cyane nanjye ndabashimiye namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha
turabashimiye cyane wo dukurikiye bwa mbere so ndasabone dukomeze kubana no mu yandi makuru atandukanye. Hasta la vista.